Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындагы Борборлук мал базарына келдим. Бүгүн күнгө ишемби 2 апрель Рамазан айынын 1-күнү, башталган күнү. Сиздерге бул чыгарышта бүгүнкү күнгө карата койлордун, уйлардын баасы кандай баарыны бул чыгарышта билип берем. Андыктан биздин чыгарышты акырына чейин көрүңүздөр. Дал ушул сиздер көрүп турган Баткен шаарындагы Борборлук мал базары. Биз баштадык анда. Кой канча болду кой? 11.000. Канча болду? 11.000 болду. 11.000 болду, э? Канча? Яшы 1 жаш. Ну, 1 жаштагы кой экен, 11.000 болду. Арада ушулай сатылган бааларды дагы сурап кетебиз. Эже канча болду? 9.000. 9.000 болду, э? Бул сиздер көрүп турган койдун баасы 9.000 болуптур. Жакшы семиз эле гана боозун союшка жарайт, э? Жакшы. Союшка жарай турган койду 9.000 алыптыр. Салам алейкум, канча турады со? 13'ten 26. Ошо экөө, да? 13.000 26.000 көрдүм. Ошо сиздер көрүп турган эки койду 13.000 сураттыр, 26.000. Козлар турачы 7.000 болуптур. Мына козлар 7.000 болуп ба? Буга чыгып кеткен, э? Bir erkek bir kız. Мынасы кошкорбу? Бирөөсү кошкор, бирөөсү ургачы, 7.000 сомдо. Koylar tuğanlar ardan bile жақсы да. Eşki kaça oldu? 7.300 ha. O da eşki 7.300 oldu. Kaça kıldınız o? Bunları 7.700 kıldı. No, aktı 7.700 kıldınız. Bunu kaça sıra otası? Bunu başka bir kıldı. Başka bir bu kaça oldu o? Bunlar 7.700 derken bunlar. Hep koydu bası. Soğudanız versin. 10.000'e satmak. Kaç oldu? 10.000'e satmadınız mı? Akisine var ha? 10.000'e bir verdin etin aşık koydu. Koydum bağları şunday. Birisi kanday tuğdu var. Kanday yazdı. Temizler atıp biteydi. Bu yeni bala okşaydı. Kança sıra otası? 13.5 oldu. Pazar 13.5 oldu. 13.5 kıldı. Gelmediniz ha? Koşkor mu? Urgaçı. Urgaçı balası. Kozusu urgaç kaldı. 13.5 minge belvediydi. Noşu sır köptüren yeni bala. Nasıl sırakçı? Şef kança oldu? Kozusu mu? Kança oldu? 15.000. 15.000 oldu. Sattınız mı? Satıldı 15.000. Kozusu erkek bu kaç uken? Başkana. O 15.000'e satıldı. Kozusu. Anladın? Жақсы. No, kişideki kozlar kimler ekan? Kança oldu lan? Ne bala bunlar? Ne bala bu? Sizdeki mi? İkon ballar ha? Ne yapalım ballar? Kança sıra otası? 14 kıldı bergen yok. Kozlarımın 14 gün kılı bölmediniz ha? Kozlar kança aylık var? Ne tane? Kozlarımın 14 gününe bölmedim. Жақсы. YouTube o. Mına koçkorlar. Mına koçkor kimler ekan? Kançası oldu? Salam aleykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Koçkor qancha oldu? Qancha qildi suratasiz? 30 kemar, ha? Mına koçkor 30.000 kemar. Gisar o'xshaydi. Qaranglar koçkor. Ikki tishda bu. Öte çoğun koçkor 30.000 kemar. 13'lerde. Koçkor kimden oldu koçkor? Size mi şef? Bak koçkorlar kançadan oturuyor, biliyordunuz değil mi?
Artık da жақсы Mına qo'shqorlar. жақсы qo'chqorlar chiqib tur. Qo'chqor kimdan qo'chqor? Esi yo'q qol ama. Sizlarda ham qo'chqor. Bosim bilmadingiz jani? 100 ming kam var. 100 ming kam var. Ekosi. Ek qo'chqorda 100 ming deydi. Esini taptık, biroq qimmat siladi, 100 ming so'mlik. Dağı qancha so'raysiz qo'zi? 8 bo'ldi. 8 ming bo'ldi, bermadingiz a? Takishlar bor a? Yaxshi. Assalomu alaykum. Qancha so'raysiz? Köyünü 17,5 ming bo'ldi. Ikoni 17,5 ming bo'ldi. Yarım bergen yok. So'ldi qo'ydi, semizlar. Kısır koyuyor. Kısırlar ha. Kısır ekan. Ikoni 17,5 ming qilib turib qo'yganlar. Biroq bermadim deydi. Qaysi sodasi qizib o'tadi? Qaysi so'radingiz? 200 so'm ber qo'yni ol. 200 so'm menen so'rayman. Yo'q, qancha so'radingiz? 300 so'm bering. 7 mingga. Soda qizib turib. Noshul Sizler götürgen kozları 7 mingga so'radi. Qo'y topdingizmi? Bo'sh degan. Ketdimi? Jetiga oldingizmi? Al ya. Nasib qilsin. Bağlatda çarpa. Bo'ldi bo'lma. Sen biz pul bol bo'lasiz. Qancha so'raysiz? O'ltir so'radim, 7 so'radim. Nasıl? Bir qo'chqor bu o. No, birisi 14 ming, narxi 7 ming. Nasılday? Hurmatli ko'ruvchilar. Tak, bu echkilarda bir so'rab qo'yaylik, echkilarda. Echki qancha oldi, shef? Echki 5 ming so'm. Bu echki 5 ming so'm. Bu echki kimdan bo'ldi bilardingizmi? Süt bag'itida echki turibdi, ikki ulog'i bilan, biroq 16 mingga bermabdi. Egiz uloqlarimi ekan süt bag'itida 16 mingga bermadik deydi. Echkining sutini ichganlar bo'lsa yaxshi biladi. O'ta davomli yaxshi. Densolqqa da foydali. Qo'ydin, echkining qo'ylarning bog'lari mana shunday bugungi kun qarta hurmatli ko'ruvchilar, hozir men uylar taraf qadag'ini o'tib, bir-ikki uylarni ko'rsatib qo'yaman. Assalomu alaykum, qancha oldi bu? 40 ming bo'ldi va. Bu siz ko'rib turgan uyda 40 ming edi. Bular uchun 40 ming so'm bo'lsa. Qaysi bozor oldu? Qancha oldu? 44 ming bo'ldi. Qisir bu deymi bu? 44 ming. Torpoq qanchada o'tasiz? 20 ming odam, 17 ming qildilar. 17 ming qilib bermadingiz, 20 mingda o'tasiz. 17 mingga qilib bermabdi. Torpoqning bosi. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz bunaqa? Aytib qo'ysiz. 44 so'radi. 44? 44 so'radi. Bo'z emasmi? Qisir a? Bo'z o'xshaydi. 44 ming aytib qo'yganlar mana shu. Sizga turolmaydi. 44 mingga. So'rab turib, biroq bermabdi. No, torpoqlarga qarsangiz, mayda-mayda to'ltirib. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Torpoqlar tiz olibsiz-a? Kimisi erkek, kimisi urg'achi, jalan urg'achi. Bitta urg'achi qolgan erkek. Bitta urg'achi. Urg'achisi qancha qolgan, erkaklar qanchadan? Urg'achini 11, erkaklarni 25. 25 dan qildi, ha? Ulardan 1, 2, 3, 4, 5 torpoq bor ekan. Shu 4tasi erkakkan. Buqa, birisi urg'achi ekan. Urg'achisi 11 ming, qolganlar bunlar erkaklar 20 mingdan. 20 ming 500 dan qilib beryapti. Torpoqlarning bahsi. Turmin. Buqa boqchilar olsa torpog'idan olib boqsangiz bo'ladi. So'rab qo'ydim. Torpog'i bilan ekan. Assalomu alaykum. Torpog'i bilanmi qancha oldi? 51 bo'ldi. 51 bo'ldi. Bermadingizlar, ha? 51. Torpoq erkak urg'achi u. Erkak, ha?
жаңы эле туулуп тура. Bir ayga жетелек да. Bir ayga жетелек торпогу менен 51 миңге берип атырмын. Ошо көп турган. Kaç aldın mı торпогу менен? 56.500 болду. Торпогу bir ayga жетелек ошондо. 56.500. Канчанчы тутту? Канчанчы Birinci balası. Birinci? Birinci. 56.500. Sınavda araga kılvassa ekan. Karman barakan. Sulan barakan. Assalamualaikum. Tilchi qancha? 59'dan торпог erkek urg'ochi. Erkek. 59 ming olib beradi ya. Ушундай 60 миңге чейинки акчага урматтуу көрүүчүлөр торпогу менен музосу менен алып алсаңдар болот уйларды. Негизи алсаңдар. Мен жыйынтыктар туугандар бүгүнкү күнгө карата Баткен шаарындагы базардын баасы дал ушундай. Баткенге да келиңиздер. Баткенге келсеңдер ушул мал базарга кирип тагын соода кылып мал алып келсеңдер болот. Көрүшкөнчө.